Ekitabo kya Danieri eshura ya kashatu. Ekishushani kya Nebukadineza. Omugabe Nebukadineza akakora ekishushani ky'ezaabu oburingwa bwakyo mikono 60 n'obuhango bwakyo mikono 6. Yakyemereza omu rwita rwa Dula omu ishaza rya Babuloni. Bwanyuma omugabe Nebukadineza yatuma kuteranira hamwe abamashaza, abareberezi, abakuru b'amahe, abahi b'obwenge, ababiiki, abahi b'ebiragiro, abaramuzi n'abakungu boona ab'omu mashaza ngu biije kushoroora ekishushani eky'omugabe Nebukadineza yayemeriize. Batyo abamashaza, abareberezi, abakuru b'amahe, abahi b'obwenge, ababiiki, abahi b'ebiragiro, abaramuzi n'abakungu boona b'omu mashaza biija bateranira hamwe kushoroora ekishushani eky'omugabe Nebukadineza yayemeriize. Omurangi yaranganiire akaruhango naagira ati: imwe abantu b'amahanga n'enganda n'ab'endimi ezitari zimwe nimuragiirwa ngu kumurahurira amaraka g'enzamba, esheegu, endingiri, amakondere, enanga, obunyamurera n'emiringo yoona ey'ebiri kugamba mujumara ahansi muramye ekishushani ky'ezaabu eky'omugabe Nebukadineza yemeriize. Kandi omuntu weena orayanje kujumara ahansi kukiramya naija kunagwa aho naho omu kikomi ky'omuriro guri kubuguma. Nahabwekyo abantu boona kubahuriire amaraka g'enzamba, esheegu, endingiri, amakondere, enanga, obunyamurera n'emiringo yoona ey'ebiri kugamba, abantu boona b'amahanga n'enganda n'ab'endimi ezitari zimwe bajumara ahansi baramya ekyo kishushani ky'ezaabu eky'omugabe Nebukadineza yayemeriize. Omuri ako kanya Abakaludaaya bamwe biija barega Abayudaaya nibagira omugabe Nebukadineza bati: karamare nyakusinga. Nyakusinga omugabe otiireho ekiragiro ng'omuntu weena orahurira amaraka g'enzamba, esheegu, endingiri, amakondere, enanga, obunyamurera n'emiringo yoona ey'ebiri kugamba ajumara ahansi aramya ekishushani ky'ezaabu, kandi ng'orayanje kujumara ahansi kukiramya anagwa omu kikomi ky'omuriro guri kubuguma. Mbwenu hariho Abayudaaya bamwe abo watiireho kureeberera ishaza rya Babuloni, Seduraka, Mesaki na Abedenego. Nyakusinga, abo bashaija tibari kukwetaho, tibari kuheereza ba ruhanga bawe kandi bangire kuramya ekishushani ky'ezaabu ekyoyemeriize. Ba Seduraka okwangira kimwe kuramya ekishushani. Aho naho Nebukadineza yagira ekiniga kingi yaragiira kubareeta Seduraka, Mesaki na Abedenego. Batyo babareeta omu maisho g'omugabe. Nebukadineza yababuuza ati: iwe Seduraka na Mesaki na Abedenego, n'ekyamazima mwangire kuheereza ba ruhanga banje n'okuramya ekishushani ky'ezaabu ekinyemeriize? Mbwenu kumurahurira amaraka g'enzamba, esheegu, endingiri, amakondere, enanga, obunyamurera n'emiringo yoona ey'ebiri kugamba mwikiriza kujumara ahansi kuramya ekishushani ekinyemeriize, obwo biri byabagye konka kumurayanje kuramya aho naho nimwija kunagwa omu kikomi ky'omuriro guri kubuguma. Mbwenu ni ruhanga ki orabiiha omu mikono yanje? Seduraka, Mesaki na Abedenego bagarukamu omugabe bati: nyakusinga Nebukadineza, tihiine kiri kutujema kukugarukamu aha kigambo ekyo. Kukirabe kityo, ruhanga wiitu ou tuheereza nabaasa kutwiha omu kikomi ky'omuriro guri kubuguma, kandi naija kutwiha omu mikono yawe nyakusinga omugabe. Kandi n'obukirabe kitabiire kityo, nyakusinga okimanyire kimwe ku tutari kwija kuheereza ba ruhanga bawe n'obukwakuba okuramya ekishushani ky'ezaabu ekyoyemeriize. Ba Seduraka okunagwa omu kikomi ky'omuriro. Okurugaho Nebukadineza yagira ekiniga kingi aha maisho ge hahinduriza yateera Seduraka, Mesaki na Abedenego ekisyori yaragiira okukomera omuriro ngu gubone kwaka n'amaani okukira oku gutakabaga emirundi 7. Bwanyuma yatoora n'abashaija b'amaani omu ngabo ze yabaragiira kuboha Seduraka, Mesaki na Abedenego n'okubanaga omu kikomi ky'omuriro guri kubuguma.
batyo baboha abo bashaija bajwire empare ndingwa n'ekooti n'enkofiira n'ebindi bijwaro ebi babaire bajwire baba nagwo omu kikomi ky'omuriro guri kubuguma. Kandi ahabw'ekiragiro ky'omugabe kuba eky'amaani n'omuriro kubugumira kimwe, endimi z'omuriro ziita abo bashaija abakiriize Sedraka, Mesaki na Abedenego. Batyo abo bashaija bonshatu, Sedraka, Mesaki na Abedenego bagwa omu kikomi ky'omuriro guri kubuguma babohirwe. Bwanyuma omugabe Nebukadineza yatangaara, yimuka n'obwira, yabuuza abahi b'obwengye bati, hari abashaija butwanagwa omu muriro babohirwe baba batari bashatu? Bamugarukamu bati, niko nyakusinga. Yabagira ati, mbwenu nindeeba abashaija bana batabohirwe nibagyendagenda hagati y'omuriro batiine kubabiire, kandi emishure y'owakana nesho y'omwana wa Baruhanga. Nebukadineza yirira aha muryango gw'ekikomi ky'omuriro guri kubuguma, yagira ati, Sedraka, Mesaki na Abedenego, imwe abiru ba Ruhanga orikukira boona nimushohore mwije aha. Batyo Sedraka, Mesaki na Abedenego baruga omu muriro. Abamashaza, abakuru b'amahe n'abahi b'obwengye b'omugabe bateeranira hamwe, bareeba abo bashaija, bashanga omuriro gutiine kigubiisize, ishokye ry'aha mitwe yaabo ritababukire, ebijwaro byabo bitiine kubibiire, n'ekibabo ky'omuriro kitari kubanuukaho. Omugabe okuhimbisa Ruhanga w'aba Sedraka. Bwanyuma Nebukadineza yagira ati, Ruhanga wa Sedraka, Mesaki na Abedenego asiimwe. Niwe yayohereza marayika we, akajuna abiru babamwesiga, bakahindura bushe ekiragiro ky'omugabe, bakooga amagara gaabo kukira okuheereza Ruhanga ondiijo otari Ruhanga w'abo buzima. Nikyo ndikuteeraho ekiragiro ngu abantu boona b'omu mahanga goona n'enganda zoona ez'endimi ezitari zimwe abarorogota Ruhanga wa Sedraka, Mesaki na Abedenego batemagurwe n'amaka gaabo gashenywe ahabw'okuba hatariho Ruhanga ondiijo orikubaasa kujuna ebi bigyene. Okuruga aho omugabe yakuza Sedraka, Mesaki na Abedenego omu ishaza lya Babuloni.